a hi la phikizana munhu hi ta hanyela layini ya hina mina thuri ra mina ene swi fana na ti-MC hi na timoti je khale swona tiku xa hatlele hi huma hi vona yin'wana ndlela branding hi ti endlela brand mina thuri ra mina so loko na hlaya swilo leswi a kha swi na ti lava ka ti biwa na ti vona se kasi va vula hina ku ri hina va tekela hina se hi vona ku ha ri kahle se hayi na munhu na un'we hayi wo timelela vona n'wi kwala ti-life mara mi se ma chakisa ve vita ti-hitman hina or mana swin'wana mara guys i ku hi onhela vito ku onha brand leswi serious i ku onha no it's most ni vula nga tinyingi swi gaka nga swi endla na ta a vula a va na proof because i onhela vito kakaxe leswi nga swi tsala laha a na ku vembela i onha vito ra munhu un'wana leswiya i onha vito ra munhu un'wana i nga vula ku lexi nga na loko na proof the twist leswi 1 2 3 vula munhu va ku dlaya hi wena wa tori dlaya hu vula ku ba ni tshama ni vula mikama hinkwayo loko a ta ku ra hayi ku dlaya hi manyana hi manyana serious Thomas ka ku request la ni why ya request because la ta hlamula nge hlamula ka comment la ku a hlamula a vula straight ku ri isikuma ku endleka yini because this thing go on na brand the future will make hala ka swi ka nyaka na ti life must bona ha edit life hina no na kula ku rile hi nangisele bo va yingisele vo gagaji na vo chavi va sa va endla swilo leswi hi ku rile hina ti brand ya hina hina so why is this one every day the twist die man no kombela a no kombela please a n'wi byela guys o kombela a ta heta simple loko swi pfuna ku na hlamula na yes no i ku tsamile ku na ku i for yini na ku tiva for yini na ku loko munhu na phone ya metse va ta mi fonerile nto 1 2 3 simple iba loko kuma ku halo aka ti WhatsApp hiko ata va tela wa mara nga tshama ni fonela nga tshama ni nchumu ho hlangana ku tigigini xewetana swi hela no tshama na sweswi laha ku timiti va hi blokile no tshama loko na check anti we loko mina cheka bika ka mani nga n'wi voni na futhi na swi vona munhu mpfuno loko papa na a tsala la ya no hayi ma ku na mhaka la wa ndzi oh no na swi lava swa ku hi tshama ri milon'weni na tshama milon'weni mina thura mina ku za teka decision ya ku ri ti-life nga ha endli or nga phikizana munhu na vo hi gega hi miyela i ku ri hi na voko ni nga ba munhu a ni khomisa i va ni onhela brand ya mina so that's why ti vona vanhu a humi ka swona va hi gegi va endla swin'wana